Dobrodošli nazad na epizodu gdje Medonja ubija svoje sugrađane. Pa nismo nikad rekli kako se zove naš tim. Da. Baš smo pogrešno počeli. Katastrofa, ništa tamo iz početka onda. Aj. Moramo se uskat, nisu se ni ustikali. Uje. Jesmo smotani. Ćemo otići tamo u Plains biome. Možemo. Krompire. Mo to stignemo kad padne mrak. Da. Možemo konja naći. Koordinate, 204. Konja. Valjda ćemo naći konja. Ja, ili idemo prema sredini slučajno? Pa... Ne idemo. Nismo. Ne idemo. Ona zna. Wow. Bovaš, moš. Koliki plains. Ne vidim nikoga. Je li to tamo jungle ili šta? Nije. Jest džungletina. Mogli bi probat naći. Temple. Ja, dok nemam obala. Kad padne mrak onda bježanije. A ićemo ivicom. Jungle. Može i to. Kako sam lagan. Valjda nije niko ovdje prolazio. Pa valjda, vidit ćemo po mobovima. Jel ja vidim ono, nije. Šta je ono tamo? Menščini. Vidim i ja nešto, ne to je drvo. Ne, baš ono drvo ima ono neku teksturu. Ja iz daljine sivu. Čekaj, koliki mi je. Video settings far. Ima na čovjeka u cementeru. Čujemo. Čekaj, sad sam vas izgubio. Ja sam pored tebe. Svi smo tu. Dobro je. Dame da. Ćemo... Koja je u 4. epizoda? Još ne idemo prema sredini. Ja. Koliko ima Kičurna, ništa. Koliko ima epizoda? Biće i 7-8 negdje. Imate okej, ušao sam. Našao sam pumpkine, a ko će iko? Meni treba pumpkin, meni treba. U slučaju da idemo u end. Idem ja malo zavući se u džungletinu. Idemo svi za tobom. Ne morate, samo da vidim šta ima. Medonja, tebe smo izgubili. Nemoj se razdvajati od tima, tako ćeš najprije poginuti. Ajde imamo koordinate. Evo svinja ovdje zarobljeni. Ne vidim vas. Vidim puno svinja. Jo, da me vidite kako sam zinuo. Ono kad gledaš pažljivo. Ja, čije sad? Ja sam kod zarobljen. Hoćemo produžiti tamo ovaj plains dalje, samo pravo znači da idemo. Može, s ove strane je šuma. Čovječe, trojica ljudi, ja svi šutim. U isto vrijeme. Nigdje na svijetu nema. Safa, za tebe sam. Jesu. Da te klepim mačem. Idemo Kako prema te klepim po glavi? Evo, voda ovdje. Smo tu bili na početku. Idemo sad tu desno, Safa. Može. Čekajte me. Ajde, gdje si? Znači, evo konja našao. Bravo. Ja sam tu neke šume. Neke šume jesi objasnio. Dođi. Minus 250, 617. 250, dobro. 150 lokova. Je li sedlo kod tebe? Jest. Mam i 2. Ajde na konju. Evo ima još jedan konj, daj sedlo. Medonja, trčiš za nama. Evo ti. Ja sam neko... Jesi ga te imao? Nisam još. Imam još treće sedlo, nema. Dadi mu malo hvita mu malo dadi. Živčo jedan, di mi je hvit. Jedi, jadan i ne bio. Da Bog da crkva odgladi. Evo ga. Jo, nemamo onaj mod. Kakav si skakač. Niđe veze. Ja vidim vas.
Da ja nemam konja sada. Šta Pa ćeš? daj, ajde. Ajmo. Love me. Ćemo potući vas. Tam... Rane, čekaj. Može li ovaj skočiti? A, neko. Znači kad tučeš s konjem, jeli, prvo on kad lupa tebe, lupa konja. Pretpostavio sam, ne znam. Kako je to bilo? Iko gleda na UHC njihov? Što jesu oni koristili konje? Ja nešto se pričao da je koristio konja. Da kad prvo lupaš u konja, pa onda tek kad konju... Pa, ja sam pretpostavio to, ne znam, to baš tako. Moguće. Daj mi fooda. Fuda. Evo ti fuda. Evo ti mrkava. Manje se i hunger troši, ako ideš na konju. Ja, nikako se ne troši. To ne troši. A, Čekaj, šta vidim neko gore u zraku? Je ono šitsko gore? Di? Di? A, jest, ono je gore. Jest, njegov skin. Jel, to je onda ovdje spawn, jel? Moguće. Jest, to je ova planina malo prije, ovdje smo desno počeli, jel? Aha. Onoj šumi. Ćemo napraviti zamke neke. Za umrle. To je ovo svinja. Da smrtonaš. Znaš šta bi bilo dobro da Medo bude zapravo na konju? Jer je on melee. Medo na konju. A ti si arčer, ti mu možeš dati. Ja, Medo, evo ti konj. Imam konja. Iha! Ali noć je sad, moramo svakako se negdje ukopat. Onda moramo i konja ukopat. Jest, ajmo ovamo, dođi. Love me, say... Malo da se odmaknemo tu od spona. Sve u redu. Šitsko, nemoj let, Vidimo vidimo te. te. Vidimo te da Vidimo letiš. te. Lažove. Ne druga. Nemoj me prijavit. Stavi spužbu u ruke. Ajmo kopaj dole ovdje. Ovdje ukopaj. Ovo gdje ste našli kopac. Nema To mi veze, uopće ne. nije palo na pamet. Čekaj, Medinje, samo da mogu konji, nemoj više kopat. Ovdje, ne kurva. Dobro, dosta. Nema nikakvih problema s legom ili nešto tako. pa jel? No super. Majuk. Jesi potrošio srca? Jesam pola. Move to team 2. Hoćemo svi mi ukopati. Zagraditi. Gdje je drugo konja ubaci? Ne možeš ga ubaciti nikak. Mm. Gdje ti je oni lead? Nema lida. Daj bala, šta Čekaj, vam? imam vita. Dođemo. Ma pusti, evo bala, šta je? Šta se pati? Dobro, tu su, ostavi. Ajmo se mi ovdje brzo negdje. Aj ovamo, dođi na čušak. Ajde. E tu može Saf odmah kopaj kosu. Samo kopaj. Oj, kopam gdje je gravel. Upada. Čekaj. Pogled na more. Pogled na more. Ajde, Mir i dobro. tišina. Svako u svom smjeru, pa se vidimo neđe. Ajde. Ja ću prema moru ovamo. Amore, komore, More. točaš mo. Kako Raja stoji? Dobro stoji. Dobro stojeći. Sjedi. Evo ga, jesi ga. Taman ga pohvalio. Jinx. Rekao. GG. S kim je Flinty s Endkillerom i Roskovom? U Endkiller sam ostao. Znači on će otpast brzo. Dva Reckless tima. Niko nema 100, Zvone jedini ima 100. Njega se mora Čekaj, čuvat. ko je Zumče? Tica i ko još? Nije Tica, je Jel sa Tica? Psycho Lionom i Pajaksom. Aha. Kakav je njihov tim? Tica. Mi smo baš loši. Gdje je Pajaks? Ajno, Eto ga dole, 51. 51. Ne čuvamo se nimalo. Ja, kak smo mi? Ja sam vas pobio. 61, jesam dobar.
Ali sad moramo skupljati zlato, moramo se hitlati. Jo. Našli smo i piramidu, šta hoćete? Jel svega. Ne na like. Bart me bio upozorio da ugasim mobitel, da me ne bi slučajno netko nazvao. Recimo on. Slučajno. Sigurno je probao 2 puta. Mučki. Dobro, ko je ovo 25 visina? Kopam već 3 sata. Nije niko. Je li ko našao cave? Ništa. Šta je ovo? Komad kamera. Evo željezo, yes, željezo. Čini se. Opet smo ušli na najzanimljiviji dio epizode. Kopanje samo b. 12 visina. Teo. Niđe ništa. Ja sam na Evo puče mi i picke. 16. Maliko željeza viška. 29 kod mene. Imam ja 15. Skuhanog. Točno. Eto, Ja to. skuhano. Ajde, malo mi falo da napravim dijamantne lopate. Dijamant! Nemoj za... 2! Stvarno. Jesu bogam. Što direkt dva? na njih Što naleti. nisu 3? Jel ima više? Da vidim, evo To čekaj. ne spada kod je 3. reč. Jes, to. To. 4. 8. 4 za sad, neka. A, medalja. Idemo prema njemu onda, a? Ando. I pukao mi Iron Pick. Taman. Jel ovo po pravu? Gdje je? Je. Nije branch mine, ovo je dolje. Tražimo pećinu. Ajde, medalja, sad ćemo dole otići i napravit ćemo malo bazicu. Sugarcane ima sreće. Kože, je li ko ima? Imam ja kože 6 komada. Odlično, Ja 4 odlično. komada. 4 komada. O, bit će Gledaj, sve pravo sjajno. na njih sam naletio. Slikajte, slikajte. Pravo na njih. Ne, Šta ćeš ti kad možeš snimit? tako je. Snimaš Sad je već. slikano i snimano. Ajde, Medonja, daj Daj malo malo- proširi bazu. Tu ćemo se utaboriti. Znade naš koji. I postavi workbench što prije. Po. Taborit ćemo se oko A. dijamanata. Evo ti workbench. To. Pa imam ja želje, da sam ja glup. Glupi pritvor. Pazi me jedinje sad. Znam. Pazi, dogazi. Šambajn, dakle da ne. Aha, Pa vidi. aha. Viđaj ih. Veni, vidi, viđaj. Nemam drveta, ništa. Imam ja sam nakupao na početku. Tek. Glupi stvar. Op, Daj pola. ko će pikaretu? Evo ti. Pokušaj. Bravo. Diamond. Ko je kupio? Ćemo li svi redom ili? 11. Idem ja- po jedan. Čekaj, čujem lavu negdje. Evo, 2 pokupio. Bro. 3, Evo 4, ti, znači jedan. 5 ih imamo, 5 komada. I ona tamo 2, Evo ga, tu će jedan pik. super. Eto, Udri ga sad. Evo ga. Koliko je to onda? neće niko dijamanti. Eto ti svi dijamanti. Koliko ima sad? Nemoj kopat ispod mene. Bježi mi sa puta, ide baba ljuta. Šta enchantamo, jel? Jes, čim nađemo lavu. Papiri, evo kako ide knjiga, 3 papira i koža, jel? Neka ti, imamo mi prvo lavu Možeš naći. napraviti ovome gore. Napravio sam ja knjigu jednu. Jel čuje ko lavu u blizini? Ne, ja kopam Nope. ovo dole. Čekaj, brd imamo jedno onaj. Evo još dijamanata. Ozbiljno. Stvarno. Ja skrenuo tu lijevo bez... Nemoj mi, ne mogu da vjerujem. Ja. Svima po Diamond Sword. Enchantani. Jako puno, čekaj. Da. Ko će ih kopat?
Ovo je malo Ma bio kopaj oskar, samo. ono. Rovića. Evo ih ovdje. Šta ih je čovječe ovo vrijeme od 300? Što je tu? Koliko ih je? Ovo je neko sad spomenuo, pa lepo kako smo mi To ovdje. nam je šitsko spomenuo. A sad ću Evo. samo ovdje okolo kopa još. Šta se treba ti baći? Ne može i više biti. Ne može i na ovom prostoru više biti sigurno. Ništa, tražimo lavu. Baš ne ići. Idem ja desno sad. Možda ih tu bude. Imamo. Neću reći. Umro ovaj. Je li ko čuje lavu? Ne. No, još malo gore ćemo čekati. Ajde opet svako u jednom smjeru. Mhm. Samo nemoj previsoko ići, nema smisla. Evo ja ću Je ovdje. voda ovdje. Ja kopam ovaj. Op, visina 23. Koliko? Koji sad ovaj 15 16? dijamanata. Nemoj poginuti, ti ako E, baš. pogineš, sad tražiš lavu, zamisli odeš u lavu, pa našao bi te. Izvukao bi te iz lave, mrtvog i udarao bi te. Da dam Šmi nekome. ubije s dijamantima. Ajde daću nekome pola. Pa, barem Čekaj, pola. daj meni sve, ja ću tu stajati. Evo ti pola. Ne dam ti sve, ne vjerujem ti. Ti ćeš pobjeći. Pobjećeš iz države. Ali nije to zato što si smeđe boje. Nego što si medo. Ajde lavo. Lupa lavo. Ja čujem pauka negdje. Nemoj to. A čuješ šta god, samo pećinu. Da kraftam pik. Možeš slobodno. Daj mi. Dijamantni, jel? Više kad napravim hole. Aha, što ne bi izašli gore na površinu pa našli lave, Saf? Ima u onoj pustinji, vidio sam, pored piramide ima onaj lake. to, znam. Hoćemo li to Ja, ili šta? Hoćemo skočiti do pustinje. A da im jel dan? Ajde, skočiti se. Evo ga, Diamond Pickaxe. Yeah. Tica 90, Shizuka 84. Gdje su mi ti medonja 84, a dobro, ajde, možemo nekako. Dobri smo. Jedini ja tu bagavi. Pitam se. Koliko ti imaš? 6 srca, jel? 6,5. 6. Da, 6. Dobro, nije loše, man, baviš. Nije loš. Dan je. Odlično, ajde to. Ajmo utjeći pare. Čeka pokući stvari je dole. I skelet u beskonačno izgorila. Samo da me ne vidi neko sad ovdje. Ugasio F3. Čovječ, imam tu pored sebe pripremljeno kolača i vode. Nisam još ništa dotakao. Eto koliko mi je zanimljivo. U kojem smjeru desno bilo ono? Evo možeš s konjem, hoćemo s konjem dvojica otići ili Može. ja neko ide. Može. Imaš kantu. Imam kantu vode. Uzmi konja i piči. Šibaj. Medonja, Šiba. dijamantni pik. Evo nosim ti da. Aha, evo tebi onda ove moje stvari bitne. Daj. A dobro, ako vidiš nekog bježiš ovamo, šta? Dobro to. Ran. Ajde, ovo ostalo je sve nebitno. Dobro. Ode ja još ovog rida skupiti. Evo Medonja, ti. jesi izašao? To jest sugar cane-a. Diki. Mednja, samo stani ovdje i gledaj. Mora ide ići. Imaš Neka te tu. vrlo težak posao. Mhm. Ovaj konj može skočiti uopće. Može sreći. Ajmo tamo nazad. U Hajde konj ti se- tamo, ja ću Aha. ovamo ride skupim. Može. Idem ja vidjeti, jel ima knjiga u onom selu? Nema, mešćini da nema. Čar. Oj, dživu, Ja sam to gledao. zatranda. Ha, dobro je, mogu lako bježat sad kad sam s konjem. Mhm. Jedino ovi svi imaju drugog konja. S neki blitzkrieg. Super brzo. Kako gazi Znam teren, steći dobro. po kola. Znaš šta je opasno? Šta je u ravini ispod mene? Ja šta je? Evo lave, evo ti otišao skroz tamo. Jesi našao? Ajde to mene nazad. A dobro, nemoj. Nije ja, nije samo blok. Aha. Onaj source, mislio sam da ima Opasno je s tu konjem ići pored šume. Stojiš.
Da ne bi ono damage, suffocate. A, to jest. Tu mednja, znam ja gdje si ti, znam ja O gdje si. ne, I gotova. 80 minuta. Koja je to 4. epizoda? doviđenja. Vidimo se. Sve zanimljivo.